Nasyam hasoman pajupa usehita bani acara pamalas uhur bani kanal YouTube Bahasa Simalungu. Paimay boge hita hatani Tuhan martonggo mahita mangindo pambobayon ni tondoi napasi martonggo hita. Ham ale Tuhan marasuhur nami bani panorang nebere hamben nami ay manalaw manangar hatamu bani panorang on. Olong ataimu tambah kon ham hapentaran na humbamu hubagas uhur pa kon pikiran nami gabe boy lamin bagas panandeon nami hubamu marhite hatamu. Ibagas Kristus Yesus terima kasih mabamu Tuhan. Amin. Nasyam hasoman renungan batas sadarion dibuat humbani renungan wasiat kekal namar judul Tuhan memberi sidiaran. Marang jolan maai bani hatani Tuhan. Natar surat bani Lukas 10 sada ayat 5 das kubani ayat 10 tol. Janah nats nagabe pusat permenungan ta aima bani ayat 10 tolu a nama katahon. Garina siam na jahat membodoh memberi nama dear bani anak na siam. Samitolah ma bapa na siam na inaguriatas ay. Lang bereon ni tondoi na pasing bani sagala na mangindo kumbani. Kita ganupan na hinarga ni Tuhan ta Jesus Kristus. Barbarossa. Atap bahasa Italia na artinya ay ma jambek sigirgir. Aima sahalak bajak laut na Mediterania na tangguh di abad pasap limahon das abad pasap lonomhon. Bani sada komik adaptasi bani kisah perjalanan ni igambar hondo Barbarossa ay songon bajak laut na mabajan. Tapi kekejaman ni sebagai bajak laut sangat marlawanan do pakon holong ni ubani anak ni nania ini. Erik ay magoran ni anak nyai manjalo ganup nasidiaran bani masa depan. Jesus mengajar ganup halak na mambogi pangajaran ni pasal tengger niuhur bani namar tonggo. Yesus makatahon bahasa halak na mangindo saya na manjalo do. Halak na mangindahi saya na jupahan do. Na makartuki saya na bukaon do labak bani. Yesus memakai usihan pasal sahalak bapa nalang memberi ulok kubani anak ni na mangindo deke. Atape memberi gasip golang anggoy pindo tolu. Para onya taon Jesus lau manggambarkon pabawa manusia na jahat mambodoh memberi na terbaik bani anak ni. Samitolah mabapa na naguriatas ay pasti memberi konsideran bani anak ni na mangindo kumbani. Sipatahi taon mga hapkon bahasa anay pangindohita ko ba ni Tuhan ay masidiarahan ko bata. Tapi pikiran ni Jolma na terbatas lang buhay ay mandadap bagas ni kolong ni Tuhan. Boy do hita mangindo tapi haputusan ningon yondos kon hita do ko ba ni Tuhan ta. Apa por saya bahasa ahan ay bereniay ko ba ni hita ay mana terbaik sadalan kubani sura-surani. Amen. Martonggo mahita use. Diat itu pamatuhan bani ne parsapon hamhanami bani hatamu. Lamin itandai hanami matongon ham. Namambiri natang sidiaran bani goluk nami.
Gepe sipata bani tonggo panginduan nami. Lang inai berehon ham Tuhan. Tapi ne berehon ham indon terbaik. Lomuh bani surah-suramu. Bereham matong tong benami tongon. Gogo nang bani tondui munapas singin. Stotap arai bagas toruh niugo. Asa baron pokut nihur gol-gol martonggo humamu. Mangindo makartuki mangindahi. Jana izindo saya najupahan hanami kembali. Bagas gorannya anakmu Yesus Kristus. Terima kasih magamu Tuhan. Amin. Nasyam hasoman. Sonaima renungan batas sadarion. Ulang lupa hita like, subscribe. Jana bagihon hita maho-maho bani hasomanta. Amar hita na sonai do madihut hita manukoli horja pekabaran Injil riapa konye kabe. Tuhan ta Yesus Kristus mana memasu-masu hita haganupan. Horas.